bani maro ko tu son senar aku do. Bisa di zona anak ko do parmay ko nasa di alak lagi jo melon di Bandung. Melon Bandung memang marasing. Alain naruh aku. Ya boleh di zona tong. Ada uang, berani bayar, melon super. Oh. Gua nasi madu. Oh, si madu. Coba. Ya boleh Jakarta. Dia kan? inganan nih, berang Dia boleh Jakarta, nang pe adong hepengmu, dang dapat hoso ngono. Oh, masa Jakarta? Ya Allah, dang adong marai dang hoso di kedian. Puasa Maria Allah. Gusti pangeran. Ya Allah. Jadi bereng jadi naruh warga manaki, saya lang anaki jo teh parmay pun naruh. Bukan. Seberapa sekilo, 30. Eta seberapa kilo semuanya nasaon 3 kilo lebih. Sedia sudah 105. Oh, 105 sada melon. Oh, Holland manuhor melon. Gue naruh aku. Apa naruh aku mesti. Langsung sudah nanang mangalangok pedang mengerti. Jangan dong ya marroa naruh aku ibadah kan. Gitu jadi sudah mak neko. Jadi nadia do nanion mak 10.000 sekilo ina. Buado on neko. Buah sama rasing mak. Buah sama rasing neko on super nina. Kalau udah buat tuh sama ibu bawa lagi ke sini. Oh, ima garansi na. Sangkos diparok dipotongan dibawa dari ke dia karena itulah udah dijamin. Oh. Jadi pepaya beda bahasa monido. Jadi memang itu mau adong pengen ada uang ya super ada lah. Oh mana mantap tuh kan? Iya. Kok dijilat dulu? Ido benar urut ke dalam siaran. Enggak, itu syaratnya asa nurut. Kita gelek di sekolah doh baca nih SMP. Oh masa mak. Saya jual kocok mata sama susuan kan. Tuku baula masih tahu. Asa BH. Nah, ini tua-tua harus sama. Oh. Makanan hitam di meme. Oh, di meme. Di meme. Ini ingat tuh udah mangan babysitter. Oh, boro-boro. Nanggo. Makanya lebih nurut ke babysitternya ya. Mungkin dipraktekan juga ya. Oh, bisa ngonarong golongnya ham tua usawati ku bereng. Wis. Kenapa sawoti? Sawoti ru bereng. Kenapa? Betar sama dia apa nilai yakot tuh. Wis, kenapa? Mana dulu. Ayo dorong gue. Apalagi udah benatari ngen transfer niku kan. Anger ujung-ujung. Anger. Begini Jo. Ini nengin liako kan transfer mah nih sedia nih mu nasaon 09 nasaon. Angkana iso no baho mak niku. Ada mari do pe mak nih. Lamu yo koko ni le ane angkana tabah tungbau pe gabi angur doang. Tungbau pe gabi angur. Berarti ini karena dalam rangka proposal transfer. Ya iyalah. Padahal udah berkeringat. Gabi angur. Gabi angur rotok ko anggo. Nakpe semari di dope ala sediumay. Tabba nilai nai somoni angka nai. Dalam tabba nol nai angka nai na. Lamangur. Lamangur. Layak koma. Kemudian mawa marohamis. Apa bawa sok. Adong ba. Alain jelas bau gabi angur. Layak koma. Nasongik nangikso. Oh, lo gabi bu angur ngiri do teh demi hepengon. Demi hepengon. Ngiri do lah. So mino te na to dia madalan nila wangur lamu tabay. Good, ay mama si Warison. Bolo na julo mata duitan na do. Bolo sonari bahasa na moderno na ay. Realistis. Samba. Cewek matre. Oh, matre. Matre do ina. Bolo au na julo ibarat nanikulo. Bolo au na julo sukirana anak buru adong mabuhina jarawa tungguk sumuni hiraha ala rum mobil do manang kedokteran ni mana au lo do bisiba ibarat na anak buru sonari nga mato ahay gateng ne so ko beng bilang binote ay balong hamar mo bili mana mat Fortuner so ay gabi kred dato do asing udah ba jadi ro nakiwa me gabi anguro jadinya motivasi untuk muda-muda Batak. Udah maaf ba, awas lina nak timba dan mau bote puah. Dan mau bote. Sado na au do sukirana awak anak bursonar. Iya buat yang laki-laki juga yang masih belum
Nikah berarti kan motivasi Don. Oh. Kerja, Oh, cari lah. uang yang banyak. Banyak lah duitnya. Datang dengan sendirinya nanti rokapnya kan. Bang aja lah satu berpikir. Ang bido nilai penilaian na kan. Oh, songono nina. Om gating ko niyang gatikir do kan. Alay ikari dia kan. Ada ngadok songoni ma. Ada nggak dong Sony mah. Lo songoni man no. Ay sa tokkid do I love you na kan. Ay marungan marumah tanggay mana. Mordong ma. Mordong gua tuh masih berengan. Akhirnya ya, begitu yang ku bilang itu. Ya karena buru dah ba. Nangatar songona agak hitam manis pe mana songona balahas songoni kan. Ang gue jelas do masa depan na. Udahlah. Ala na ko kotok sama nino ay. Nah, om may honiku. Itu lang. Nado ina. Masa song bilang. Bahurang amat tong rohana. Sebenarnya nggak suka, kadang lo merohana, tapi dibilang kurang sesak mateng. Ala ni ben hukirai magaji na kan. Mana tuh son, mana tuh son. Oh pikirin aja nak tulangin. Easy peasy lemon squeezy.